Uyu munsi kuwa gatandatu tariki 8 Gashyantare 2025 abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'ab'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo bahuriye i Dar es Salaam muri Tanzania mu nama yiga ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu myaka 2 ishize, Kongo ihanganye n'umutwe wa M23 wafashe intwaro kugira ngo urwanirire abanyekongo bavuga ikinyarwanda batotezwa kandi bakanishwa na leta ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mu mpera z'ukwezi gushize, uyu mutwe wafashe umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma, ndetse ubukomeje no gufata ibindi bice bya Kivu y'Amajyepfo igana Bukavu. Yakira abagenzi be mu nama i Dar es Salaam, Perezida wa Tanzania Samia Suluhu yavuze ko ikibaraje ishinga ari umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, maze ashyigikira ko haba ibiganiro by'amahoro aho gushyira imbere intambara imena amaraso. Perezida wa Kenya William Sam Ruto uyoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri iki gihe, ndetse na mugenzi we uyoboye SADC Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, nabo ntago bagiye kure y'ibi. Mu magambo ye, Perezida Ruto yagize ati: igihugu cya Kongo kiri mu bibazo tugomba kwitaho. Ibibazo bya Kongo byaguyemo benshi kandi bisiga abandi babaye impunzi. Yongeyeho ko ikibazo gishya cyavutse i Goma cyarushijeho gusubiza inyuma iki gihugu, ubundi gifite ibikenewe byose ngo kibe cyatera imbere. Aha niho yahereye agira ati: turasaba M23 guhagarika gufata ibindi bice, FARDC nayo ikubahiriza agahenge, nyuma bakayoboka inzira y'ibiganiro. Yasabye abitabiriye inama ko baharanira kubahiriza ubutumwa bw'amahoro n'abari mu butumwa bwo kugarura amahoro, baba abasirikare cyangwa abasivili. Ibi kandi ngo bigomba kujyana no kwita ku buzima bw'abasivili barenganira mu ntambara. Aha niho yagize ati: ikigaragara nuko abantu benshi barushijeho kugwa mu bibazo by'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo no gushyira abana mu gisirikare. Twumvikane ko byihutirwa gufasha abasivili bafite ibibazo. Ruto yasabye ko umuryango w'abibumbye nawo wabigiramo uruhare. Yerekanye ko mu karere ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo ibibazo bishobora kuba birimo ababifitemo inyungu, ndetse hakaba harimo n'ikiganza cyihishe cyo ku rwego mpuzamahanga cy'abashaka inyungu muri Kongo. Yavuze ko kwemera kujya mu biganiro by'amahoro atari ukwisuzuguza cyangwa kugaragaza ko ufite intege nke, ahubwo ari byo byiza biruta kwemera ko amaraso akomeza kumeneka. Ni nawe yahereye asaba ko ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byashyirwamo imbaraga, kuko asanga rwose ngo ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora gukemuka kandi kigomba gukemuka. Mu ijambo rye, Perezida Mnangagwa yavuze ko bikwiye ko ibi biganiro biba mu mutuzo no mu bwisanzure, aho yagize ati: mureke dusase inzobe tuganire mu mutuzo, mu bwisanzure kandi tubwizanye ukuri. Nta bundi buryo twagera ku myanzuro myiza. Nawe yashyigikiye ko ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byakomeza. Ibihugu byinshi byo muri SADC n'ibyo mu muryango wa East African Community muri iyi nama byari bihagarariwe n'abakuru b'ibihugu harimo Uganda, Tanzania, u Rwanda, Kenya, Somalia, Afurika y'Epfo na Zambia. Perezida Antoine Tshisekedi nubwo we yari yohereje Minisitiri w'Intebe, ubwe niwe witabiriye inama ku buryo bw'ikoranabuhanga. Uburundi bwo bwahagarariwe na Minisitiri w'Intebe, naho Angola ihagararirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Afurika y'Epfo nayo yari ihagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ubwo iyi nama yatangiraga. Dr. William Ruto uyobora Kenya n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yasabye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwemera imishyikirano n'umutwe witwaje intwaro, asobanura ko imishyikirano itajyamo abanyantege nke. Uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko imirwano yabereye mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo mu minsi ishize igaragaza ubukare amakimbirane ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 afite. Ati: duhagurukiye rimwe dusaba impande zose guhagarika imirwano, kandi by'umwihariko M23 igahagarika kwagura ibirindiro, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo zigahagarika ingamba zose zo gusubiza. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni we yavuze ko ibiganiro hagati ya Perezida Tshisekedi n'abo bahanganye bari mu mutwe wa M23 ari cyo gisubizo ngo kirambye cy'umwuka mubi mu gihugu cye. Perezida Museveni nawe n'umwe mu bari bitabiriye inama y'abayobozi b'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'uwa Afurika y'Amajyepfo iri kubera muri Tanzania.
uyu mukuru w'igihugu yavuze ko iyi nama ari amahirwe akomeye yo gukemura ibibazo by'amakimbirane bimaze iminsi biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora ko ibyo ngo bizashoboka binyuze mu biganiro hagati ya Perezida Tshisekedi n'abo bahanganye bari mu mutwe wa M23 umaze igihe kinini wifuza kuganira na Tshisekedi ariko akawubera ibamba. Mu magambo ye yagize ati: icyo nari nasabye kuri iyi nama ni uko Perezida Tshisekedi akwiriye kuganira imbonankubone n'abo bafitanye ikibazo kuko kitugiraho ingaruka twese. Nta hantu heza hashobora gukemurirwamo iki kibazo nko muri iyi nama. Nizeye ibiganiro byiza. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, iyi ukurikiye ni Rwanda Nordic TV.